Mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi na aete ngavana wa Meru mathaa 20 na kuromba urekeri ni untu wa miario iria araritire goro ya kuringithania Linturi na kwithia kwa supermarket ya Magunas makutano ikarika riria riathithikire mwaka muthiru. Bairi baba ni bethirite bakithimana kathari na kinya kugerana migwi onde nkindano ya ungavana Meru yambirite kugwata mwanki. Muthumuri katuambirie na rugonoru. Mithika Linturi no ethacia Magunas. Mithika Linturi no etheria Magunas. Thikerei ni kumenia miariji ya ngavana wa Meru Reverend Mutuma ndethinke muthenya goro kagita karabara munina mutongire mugongo ni atumite nandi mbangania munene wa kiama kia DCP no Mithika Linturi achumiria between 2 and 4 p.m. or thereabout nuraumire kuwa Mithika nwe waithirie Maguna supermarket. That's being very irresponsible of you. In my view, I am not above the law. I want to challenge you with your umbi number nara wari nanduwai na wira Meru wai utuire ukiri wiye Mithika is an arsonist. Kana a participant kiri kuithia Maguna supermarket nonto. That is a very very serious allegation. Na kuena kwenda ngavana Mutuma ethwa kirombore kiri kumenya migambo ici kana hand of forgiveness to you as long as umekiri makosa yako kenda mbembudira ndi satisfied ira Meru pressure kiri soprano huwa is a slip of the tongue na uorekerwe kwethira ni ukurakari. But if you are own conscious nira kuirite inda participate kuithia Magunas na wina umane ukuakari, you don't have to do it. Aramwete mathaa 20 ethwa kithithio ntububu kugeo kinya thainyanya ruyu Mutuma tutena apology ya yau. Tomorrow by 4 p.m. you receive barua ya okiri bako yokwa 7 days notice kwa da unu timbi bworangu kwira na nya from there ndinende konema from there witambere lemenya ngarama ikambiria witia 7 days yathira twatirima na kotini uteke aturungamia no teke kariiria Mithika kundiru nawe kisheria amna bubu Mithika agita na mbere akethwa akirotira ngavana Mutuma kairi no ntuba rwimbo ruru Mithika ndirendo mwira atiri ya twararia nkurumanio imwendi ukwa aramuchokereti na kumwira uyu nante kwa device kanisa lakini kethe ina watu akinya kanisa ko tuike nya no turema witikirwo guta kanisene na ati ngavana reverend na nwe ukulindi violence lakini reverend wewe wambe atotima na nkurumaniro akwa how do we invite people to die? It is shameful. Na Mutuma totetisho ni wewe my friend utikio abana. So ngokwira as a brother probably rikuthithia free and device, it's upon you. Take it or leave it. Muthurumurioki Oro TV Mutiro Kangangi.